Sme už starí na rozprávky, ale zase mladí na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli záhadnou hrdzou. Už hľadíme stále pravde priamo na pery, chce to len neuhnúť od dverí. Už hľadíme stále pravde priamo na pery, aj tak sme stále frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí frajeri. Tento ľahký úsmev, nič už len tak neskrytý. Aj tak sme stále frajeri. Tento ľahký úsmev, nič už len tak neskrytý. Aj tak sme stále frajeri. To vyjde presne, že dám 2 góly a ešte jeden z priameho kopu, tak to som neočakával. No, dúfam, že aj na budúce to tak bude. Eckball von Marek Sapara, Spieler von Rosenborg Trondheim. Kom igjen, neste tur, du er hard. Velkommen til Lerkendal. Brann og Milan, vi banker dem alle og er stolt som faen. Hei, 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 hei. Gi meg en R, en B og en K. Hei, 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 hei. RBK. Hei, 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 hei. Vi er Rosenborg, kom opp på. Hei, 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 hei. Opp og stå. Her kjem RBK! Hei, kan du si ille vind? Er du i feil by? Kom igjen! Vi er klar, vi er hard. Velkommen til Lerkendal. Brann og Milan, vi banker dem alle og stolt som faen. Hei, 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 hei. Gi meg en R, en B og en K. Hei, 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 hei. RBK. Hei, 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 hei. Vi er Rosenborg, kom opp på. Hei, 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 hei. Opp og stå, her kjem RBK. Best, så forsvinn. Eller vil du prøve deg igjen? Hei, 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 hei. Gi meg en R, en B og en K. Hei, 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 hei. RBK. Hei, 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 hei. Vi
Konan, og så kommer Dorsin. Innlegget for dårlig. Innlegget for dårlig igjen, ja. Så er det et bra skudd! Og det er Zappara som overlister KV1 på overtid av denne første omgangen. Og Tørum er meget godt fornøyd. Blir Trøllungen i kjempeslag og møter verdens beste fotballag. Chelsea FC. Second club. I svart og hvitt. Valencia from Spain. Valencia. FC Schalke 04 in Germany. Schalke 04. Now we have from Norway, Rosenborg. Rosenborg from Norway.